Yeah. Yeah, na Kamala Harris, mimi abia mani do Mahama na. Anata Donald Trump na tani do Mahama. Ya Brefo. Donald Trump. Mimi abia mani na tani do Mahama na. Say one time na was haban. Abia one time. Donald Trump. Mimi abia mani do Mahama na. Mama akwaba. Wa frame Ajowa search name Mesrel. Now wa subscribe to my channel. Mia notification bell also for more news. Ebusuafo on live radio and Ghana ni bi akekana dwen e de akere na ya Brefo. Na de nti na mani akekana dwen de akere na ya Brefo. Kire say o manpenda da Mahama ye president. Common talk. The minister catch a Ghana for the more talking than one more talk watching. One shadi a wonjai. Utra nurses and teachers alawam. O man pena da Mahama not yas na COVID by and come do yam see any better ya marry. Na didn't sit up a pay say, and I know na US for 2 maba. No more 2 mwamba no. Republican for no more 5. Na Republican de o my penny dada Trump ne buy. Na after all elections and then this NPP for their politics. Na any ne be more HSS say American for akofa sankofa de Ghana for se akofa sankofa. Nana Ghana for e bi mo ya se hene ha sankofa e wo klobezo. Sankofa wana American for no one sankofa no wakofa ne yen de ni bi o. Na se Donald Trump wo hoi. E no man na wo da do so for 3 weeks am amoti US na mo support am penda da Mahama no. Donald Trump man na mo da do so for just 3 weeks ah. Kamu say we are see wo hoi e hye. Somebody do so no man dem bi. Donald Trump HR teachers and nurses are allow man can better. Donald Trump your president na ambulance amode oyale foto me cross na bi ni wan can better. Donald Trump your president no the 172 million US dollars akwakoye flyover e wo kaswa na obeka che Ghana for 172 million US dollars no emom kaswa ne interchange e flyover na bede ye ne momede enkane tutu nsu eya akwan e wa brasa akwan me akasa makofa so ekwan no wampenda da Mahama wanye Sir Trump edi sika odi ye fene say Dubai interchange no na na do de sa sika no S3 interchange e wa bra pokuase interchange e so papa sin circle interchange circle Dubai interchange no pokuase do na ye far large and bigger than eno enso na do de sika o manpenda da Bahama e de Dubai's interchange no e de interchange 3 it is American for say me be atomonda ka makasa mo kofa manpenda da Bahama ba what are you talking about o manpenda say Donald Trump president no and na youth for awie school and na was one year do na was mo father den kwasrem enkotwitwa bush enkotwitwa srem gina kwa o be abeto e da koma ne nyam wona mwenye sika kama akofa Donald Trump abibio nena ga nimu nana ya Brefo no na se onia TV dede nimu edwuma moye man na keka na adwen de a kire no se America for akofa Trump aba Ghana for ya adwen wo fie ye akofa Trump mba because Trump no God will reason radina one reason to the buy purpose on be 17 on the ban no apenda na Mahama purpose be no ba 7 obe serve free education obetwem purpose another because o mapenda da Mahama free education no ntwem enso comment see edu nkete no mapenda da Mahama e ma fa free education hu na chese they come to cancel it didn't reply money e the man ya Brefo na ne maame nurse ni so onya ka we ya ma anyway bra abem we asim ha yete ne Ghana ha yete panyi bia ba Amam said the roof back, what fans also. Yeah, we am. Was in France for DKM to come go by me on. Never, Obia be panimu wo krom ha as president and our vice president. Yeah, o man near maybe one ye nipa ne photo to so. If you ne ni ye fiase. To hwa government of Ghana diaries ra ye. Diary aye de man crofo president a otiso no ni photo ne boso calendar ye che sa niam ne de e official ye Ujo Mahama obedi president say ye do photo bubo bi so yeah me na me nkwa akire o me se me bunu ni me bunu istamre na ye bobu bunu ahafo NDC fo
way billboard and nesisi abonte opo the vice president Mr. Atan na wonfa ne nya hwe wanya billboard e wo bunu ni bunu is ni ahafo amfa Mr. Atan photo amoso da na ya wo yiri photo na unti you be ko no we share billboard na ya one na yiri photo asi bi say na yiri no na ye vice president running mate edu baby no entuma government of Ghana ntuma yetwa na yiri photo ne bom edu baby no chocolate Ghana chocolate ayede ko man krofo na yiri photo onukra ne die mo ne yiri photo ne bom abai we atena se ye hia drip material ye hia machines a ye de besiesie yakwan abai we ya na de baaye ni omo ye yansa mame na Ministry of Local Government any na atoshi omo de say common fund for so almost 30 years ne breo omo amohu de Dr. Baumia kura kasafa ho or say there was a multi committee bi and if no critical rules committee Dr. Baumia na chairman enti omo hyase na omo hihye ni din e na omo de ba parliament yes you do parliament na DC fo nso we no munya omo anumdwa enti ade na ye na DC fo no kura nhye dance na sipo amfo omo ani anko ho na nyame nso ne ebeda na se say radi frefra omo ani nyankopɔ tiati anifra egu omo so because kanyame ma omo hu say ebetimi aye say ya enko omo tie mu say no omo nipa bone sem omo de parliament no sa drip machines dem say radi tie anifra egu omo so nti omo ahu na pass ye afa dia aban atimi akofa ne ma na ba ne ye de ba o ka chen say ya aban sika aban sika wo dia na wo ye ya na wo di wo photo bubo so na e hwan sika enye ya ye sika wo ma papa panyimu a wo di dom anim wo ka chesi ye nkotiti obi poster na refi so wo opposition ba poster tete a wo betimi aya a chen yen dero ba se ye tuti nkrofo posters ni nkrofo billboard wo krom ha ono joma ha mo betimi aya a chen yen MPP for ontimi na wo kwa kacha nkofo so omo wura assemblies no omo nkonkonko yi MPB and parliamentary candidate bi e fa ne so omo nkote omo ye mema omo wura ho no omo nkote ma akoto ma no ho omo kwa akoto ma no e wa assembly ho sa ne yeti krom ha sa obeka ya ne deputy omo deputy general secretary ne afudushidshi mana fifi kpandio so han no whatever it is obegina ha ka kire Ghana for say NDC for ko omo koto aba omo fan sekan omo fam kotokuro ne we nko mihia no wojo FM nkomo bi usa na me say omo ya mema omo fa kotokuro no enhia ye wo afenesen police station ho woni momo ba beto omo meto mema no MPP for mema no loyal ladies nkwala nkitinkiti omo ba ne ekura AK47 ne ya de twa wo ho adensen fon no sabi o papa panyimu bie wano ka sempa mani pentia wonam so omo nko no omo nko tete nkrofo process ho poster na IPC na ye ne nkote na wo de beja sen ho afi election yi de me fit last year baby na keti ukai na me baba ya announcement Saudi atemdidie ba ye de be hia wo de ohwa wo de the past almost 6 months ne NDC ni bi o de atemdidie ba na onu so anya bi so mu tone down on it mo ba cha yen say mu atutu nyam kwa not me atutu say mo show pictures from Adentan constituency o matete almost akosia menu people wo pa o matete ni nyina wo pa enti akosia be wi ni o matete akosia posters ni is almost all wo pa te na o mo kona akosia de da ta no mo de Ramadan de kotare ho a no mate akosia de na se no mo de ne de atare ene ade o mo ye na Adentan akosia be wi ni emfa ho na ye mo warning media ti say de enya mo nko ani mema wo krom ha wo sabi onkwase asem nya ndisi fo nko ani tibi ye wo MPP fo ya tete yen ye frifie mu nti mo